Lingba ka press conference kapala long nekasngi u Assistant General Secretary Jong ka Meghalaya Arm Wrestling Association uba mainbor krim ulapin pau ba ma u nikinong kitkam la nikinong yele kai arm wrestling bakam shim la don kanu ka jingbam yas thu jingmut paramaki handai ulapin pau ya ka jing sngau diaw ya ka sarkar jala hakaba kalapin slaman a jingeram yaki na ka benta bakin la ban len mi khman yakari India shaka World Arm Wrestling Championship kaban salong ha Turkey nadu ka khatsau tarik hadu ka arpulai tarik jong banai risau Tiu la kerpat ya ka sarkar lingba ka tanat sports and youth affairs bakan la ban a jingeram bat ban no senyang ya kinong ya lekai khnang bakin la ban let ya shimenta shaka lumpung ya lekai jong ka World Arm Wrestling Championship ka jingwan jong ni ngam ni kalong ba ka jing pensai nang ta tu statement ba last time khnang ba ka dam don ka nung ba jing thut ang ni tai ka jingwan jong ni ta sni kalong ban pensai ba ka jingkren jong I kong magret terus ni kalong baik take speed up ya ka nang ta ka ja jing yeki niki kam di jong ko sport pan nang ta sponsorship ka bangin delay ko ka but ni ngapa kan clarify yang kani ba ngimdon ka jing kan bat kanu bat kanu ka bat kami kliam sendiri bos Miklia Amsegi Association. Namar ni day way ni kat jo association kat kunjuru. Ni day kinong ikam jo tu association. Daga tu kala hadian ba ni comments ba mereka ni baki lakum baki la tho ko ba ber ka cita ini namar bangi ba ni day nang jo association berka mo. Te kadon kata ka cita ini namar ba kumni prabai lekai prabkit kam lang hi kadon praise mon marba kumni siung no tani kadika kam mon songpa ni tari classes te hadin ni I comment bagi kestaman kenok to yaki kijong ni kolong bet kadon kecing susi te kecing mon jong ski jong ni minta ni ski long pensai ba ngindar kecing kan at bat kenu kai pada jing ia kata bat ia ketuka pisah kepada sanction sebab Romania kalau ba ada ajar kendai kebai lawan di mikmat di kong magret kalau ba tik nama ba ke kipin slam hadin bagi pencai ni ba nak kita slam ki ong ba kim sim ala ban yang hai ketika utilization certificate dan IUC bendin sulit sport di kata-kata kita happen help back even kan bisa wan hangiru te kadi tang kata ibo ong ban speed up ya ka jingle ke jingwan jungi nam tabal Turkey nama ka jingle jungi ngedan kuma fla yate pisai ke jingle jungi banyale chapo Turkey do spongot te manta ki players banyale manta ke dan kita like am like disable but gibam ipak balong normal bagi dan nyongon te mentar ko nga squat pan kren ni nama ba kumajing kren magni ba I serbantai ti ong tu ti long mang nyalap bayi te mentar pa klade so kapor ba hapin yapsi ka pisa sa Indian Wrestling Federation nama ada banyo le ka visa banyo le ka flight tickets kena dong te ni labun balakut lak ti tinggi ki players zonga ki disable udan wi pan santerang utur populi ba udi mekanik utar udi player wrestling udi mekanik udan maulai yo tuli umdan he ban kesan uru stan maulai to kum jong hibat player Alex ban itu mungkin abon ke social media kila don kijing rap nam ta kitur ta nam ta uban santerang pat utar udi laura medal lightly hakas state nak wit jong lai medal wanra to populi ma uru la sudu je kemen wong amle cho te long akapat long gomen la raki kham speed nak kampulo mata lama menurut posisi ada filan penlek kampulo nak list so hadin asni rong di rap nak tala kan kambagan ku masih ong nak ba hak di kipol masih keren kata ku masih hati kipol ba dan hak pebudon Ahmed Paul mak masih kan bersya hak Ahmed Paul dengan iba bun bakir kisan bro yu Ahmed Paul di kajing the bisa kajing nyerap ke yu nang mau uli tang no so wai po Meghalaya uli kajing competition yang uli kadai tengah India, ni mentang ni represent South Wall, ni job juga apa national mentang ni represent South Wall. Tengah kerpat long
habayo brio banabar babu job ai kana me Assam matangi pat ladangi le chete ladangi job kanam ka sakut Meghalaya tengah kerpat sebab long sa sekolah mi ke ga jingkren ga jumi na kerpat ndi bang ka ba mga tho ini nura na kerpat ga jing sumurit na karen jingi ba ni job si phongot ngidi banyole pro si phongot bandu iwe jing sia klangi pa kade arthotri ni pal extension hadu arpusan tar de na kada ba hadu mentar gi baryo namba ili kendu yo sports minister di nur sports minister wong ba idam dan sport Delhi namar ki kam jongka state ke ba mentoi ngantar ki no te ni kata ni na ben yu ul ni ban kontrol andai nakaliang jong dong department la di ban sim kelang bakram mengin yo no ban submit ni kini bisa ba ibraksa. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.